Kicengsi kardom kadu kawe Karbitis 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tamila pen pini li thata ni linali tu mafan West Karbi Anglong pen kapiklang pon awareng warsa epta sila so video long tan pachini polikpo kopi awareng warsa ma kon ana pus abeke NCC ke do mala baki kai ki so nali tu so YouTube channel long si thek pon long ikpo nali tu so YouTube channel anda subscribe kelang pote padar de pin nali tu subscribe ikon la pen video sa nali tu share por ikon Tangte non kopi awaleng warsai ma la so puthak le chithan pono na la pen lang pono na. Tangte non pathek pen lang pono nang la pen chithan pono nang litum la screen long thek pon long igji. Dak kitok pono teng pel Don Bosco Higher Secondary School Kheronia hin pen stame dak wareng warsai la bangke paklang poniglo. Lapen kitok pon alam tinali tum stame chini iglo there is the urgent recruitment for the following teachers vacancies mate teacher awreng warsai dak kinang sort pusialang litum pupon iglo kopipi awreng warsai ma la so puthak lang pon nang kicheng sinali tum screen along thek pon long exi PGT English upon stame dak post bang ACN people PGT education nangji lapen PGT physics upon stame isinangji Lapen number fulong do tulang PGT botany first time AC post nangji. Lapen PGT mathematics first time AC. Lapen PGT political science first time dak AC post nangi pusda kipupon. Lapen nalitubla screen long tek pon tulong la. Kindly submit your resume on WhatsApp, email, and your interview will be on 4 January 2025 at 9 a.m. at the school office. Asinale tuning hang pul de claim dun tame West Karbi Anglong asor lamang ke West Karbi Anglong pupilo East Karbi Anglong atum stame aning ke hang abang pu abang pitum nale tum stame jogdun iktame lapen alang nitum da resume mate documents ke hang pol labang ke nale tum ko char liang deng documents nang pol lapen employment exchange sai hui nang po lapen nali tum da kipipon mobile number mate WhatsApp long stame nali tum lo tame lapen interview alang litum ke enponji labang ke non ke bang ji January 2025 9 am apor hotse alang litum interview enpon pusta da ke tok pon do dalo lapen salary lapen age limit lapen qualification aputhak bang dak tok pon pe stame ke tok pon an ason na bangke nili nali tumhan non than pasini pon eklap lo ku ppf fans na ima nali tum dag lang pon ego kichengse la bangke da english sa fans tame isia posto education subject fans tame isia posto lapen physics fans tame da isia posto lapen botany subject fans tame da isia posto mathematics fans tame isido lapen nason da political science fans tame isi posan alang ditum nai pusi da ke tok pon lo lapen details la bang kenali tum contact details la bang ke non ali tum thek pon long exi la ber long kipi pon email id long le los tamicho lapen da mobile numbers tame kipi pon do 8133031539 la so number long na tu details mate documents amukha bang la so number long le na tum send iktame lapen la WhatsApp na direct ha email ID ki pipondo so email long le nalitum email pen le los tame nalitum chog igji lapen interview ke en ponjia det labang ke nalitum da screen long thek pon long ikpo 4 January 2025 apor labang ke 9 am office supporting nalitum napilin nang po jong si nalitum sovering warselong si jogdun plotangte alang litum interview en pon pola pen alang litum select pon ikpo komad ne jong si interview long jong si undun plotangte alang litum so awering warsai labang ke long dun ikpo la pen salary ko anma labang ke nang litum anda ke pipon la mobile number doji 8133031539 la so number la litum contact iglo pulte alang nitum details salam bang ke nang than pachini pon ekpo jolalo ase video na nitum share ego Karbi Anglong rasta me pala ikna lapin pachini ikna lapen lasun sana video mate lasun sana update na nitum kilong verji aphan pura laso YouTube channel la bang ke na nitum subscribe ikon lapen putanili na nitum pana pachini pon thu ikpo Don Bosco Secondary Education School Kheronia hin pesi
mate West Karbi Anglong hin pensil so overeng war se paklang pariklo dak kinang sot labang ke urgent si kinang sot lo na itum screen long thek mon long ekji there is urgent recruitment for deploying teachers vacancies pusitok pon lo lapen PGT English apans tame da isi an apos nang ekji lapen PGT education apans tame isi lapen PGT physics apans tame isi lapen botany subject apans tame isi mathematics lapen political science apans tame isi anang jikado ka pen apang rumpe pen bang trok se farman do la sinang do so bang trok aparman nang litum interview pidon egon jong sinang litum interview pass iglo pulo tangte la sa avering warse bang long ik pola pen salary ka ane kipi ponji la pen age limit ka ane la dag mention bon pe tame nang litum dak kipi pon a mobile number long contact iglo pulo nang litum chini ik po mobile number ni nang litum mana piklang pon to ik po la pen da ke tok pona son kindly submit your resume on WhatsApp kalti email along tame nang litum resume documents pangasen iktame standard form lam fill up la pen last date la bangke 4 January 2025 9 am ansi last date lo so aprang na litum jog nang po la pen interview de stame la 4 January 2025 ningkan selang litum interview stame and por ikpo la pen contact details na litum daki pipon la email ID do Binoy diphu @gmail.com la pen mobile number la bagenali tum putat tok thu ik deno 8133031539 desa number long nalitum humpri ngot nala puti nalitum detail salam mate klar dagalam la bagenali tum chini ikpo dasipini update la bangkila answer sinali tum mana than pon ikpo la pen sun update kilang verja panali tum so YouTube channel la bangke subscribe ikon la pen videos ta mena le tum lang mission plus share ikon la pen mission la comment le tum tok ikon tang te pini video lang mon la sekang ton ponik pola se domi thak me ke doka vi Karbi 2.0 YouTube channel lang kelang ra do advance tamin len pen kardom.